गाइस हेलो गाइस मैं आसु तराजान नेपाली नलबारी पंचायत गुगामुख पुरान भगवत पातिसे मैं आपनालोকক ইয়াত কিছু দেখাব বিচাৰিছে আপোনালোকে চাই গৈ থাকক। माता नाम भजन करो कृष्ण नाम राम नाम भजन करो कृष्ण नाम प्रभु नाम भजन करो कृष्ण नाम प्रभु नाम भजन करो। रामचंद्र भगवान की श्री राधे सबै जना शान्तिमय परिवेश बनाएर बसिदिनुहुन्छ। राधे राधे। आज दोस्रो दिवसको महात्म्यको कथा हामी श्रवण गर्न जाँदैछौँ। ध्यान दिनुहोला, दिउँसोको पाठ अलगै हो, बेलुकीको अलगै चल्छ। बुझ्नुभयो नि? आमे दिনত दुपरिया जी भागवत पाठ श्रवण करिसिलो সেইখিনি বেলেগে আৰু এতিয়া যিখিনি আমি শ্ৰৱণ কৰোঁ এইখিনি বেলেগ। ৰাত্ৰি আৰু দিনৰ যি ভাগৱত পাঠ বেলেগ। ৰাত্ৰিকালীন যি আমি ভাগৱত পাঠ শ্ৰৱণ কৰিম সেইটো আকৌ মাহাত্ম্য বুলি কোৱা হয়। মাহাত্ম্য মানে ভাগৱতৰ মহিমা। আচলতে ভাগৱতৰ মহিমানো কি? ভাগৱতে আমাক কিমান কল্যাণ কৰিব, ভাগৱতে আমাক কিমানখিনি লাভান্বিত কৰিব, ইয়াকে ব্যাখ্যা কৰা হৈছে। আৰু ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰি আমি কিমান উপকৃত হ'ম বা সমাজৰ কিমান কল্যাণ হ'ব সেইখিনি আজি আমি বৰ্ণন শ্ৰৱণ কৰিম। পদ্ম পুৰাণৰ পৰা অনা পদ্ম পুৰাণৰ দ্বাৰা আধাৰিত 6 অধ্যায় আছে। আজি আমি কেৱল ভাগৱত কেনেকৈ পাতিব লাগিব, ভাগৱতখিনি আমি শ্ৰৱণ কৰি আমাক কিমান উপকৃত কৰিব বা ভাগৱত নিমিষে নিমিষে ক্ষেত্রে ঋষয় সনকাতয়া सर्गं सत्राय लोकाय सहस्र सममासता। नैमिषारण्य क्षेत्रमा 88,000 ऋषिहरूले आयोजन गर्नुभएको श्रीमद् भागवत कथा। उहाँले 1000 वर्षको कथा चलिरहेको छ। हिजो हामीले सुन्यौँ। अब त्यो धेरै घर वतन छोडिदिनु होला, एकदमै नबोल्नु है। कथा सुन्न आउँदाखेरि नि बिहेमा जस्तो हुँदैन, फाङ्सनमा हिँड्ने जस्तो होइन। भागवतमा एउटै नियम छ, पण्डालमा प्रवेश गरेपछि बोल्न पाइँदैन। बोली भक्तवत्सल भगवान की